Hello guys, welcome to Sirimuka Tech. Uyu munsi rongeye kwereka uburyo wasoma message zasibwe kuri WhatsApp. Akenshi na kenshi ujya kuri WhatsApp yawe ugasanga bimeze gutya. Ugasanga bimeze gutya akakubwira ngo message zasibwe ariko umuntu yari yayikoherereje. Rero ibi ngibi kuri Sirimuka Tech twabyizeho tubona ni ibintu byoroshye. Nibyo tugiye kubereka. Icyo usabwa rero. Uraza ugiye muri Google Play Store yawe. Utegerezemo biroding. Nugera muri Google Play Store uraza hano basacingira. Noneho urasacinga application bita not save. Application yacu rero urabona ko bayitweretse hano ya not save. Ngiyi hano. Klikeho searching. Noneho application wowe uraza ukadownloadinga. Iyi ngiyi application. Urayibona ko twe twamaze kugira gute kuyinstalla. Muri no application rero hakorerwamo akantu k'ingenzi ntago nagenda nakakubwiye akangaka. Resolve real time notification refresh issues. Muri no application niho ama notification yose avuye ku ma application ukoresha agenda akagira gute akibika. Reka nze noneho twinjire muri application yacu ya not save. Nuza muri application yacu ya not save. Turasubira inyuma kubera ndi kubona bazanye advertisement. Noneho wowe ikintu urakora kugira ngo mwereke ko bino bintu bikora, uraza ukanda hano kuri message. Hano kuri aka karango nizere ko mwakabonye neza kuri message. Urabona message zose hano ngira kuri WhatsApp cyangwa izindi mbuga nkoranyambaga ziraza zikajya hano. Ushaka kureba notification noneho uraza ukirike hano. Ushaka kureba ama notification yawe. Urabona eba mbere na mbere batweretse pixivasi. Kugira ngo wemere ko notification zose ziza hano bikagabanya akajagari muri telefone yawe. Pixivasi urayibona. WhatsApp noneho WhatsApp urayibona. WhatsApp urayibona. Bluetooth urayibona. TikTok urayibona. N'izindi application nyinshi ni hano bagenda bagira gute baguhereza notification. Rero niba urebye ino video ukaba ugeze hano ukabumenya uburyo uzajya ureba message zasibwe, ukabumenya uburyo application wakoresha bikagabanya akajagari muri telefone yawe. Byose kabisa nizere ko iyi video yagufashije. Rero ngusaba ni ukunze ino video subscribe, kande like, tange comment icyo twazakubwiragaho ubutaha. Let's go, tuzahure tomorrow.